welcome เจนนั่นแหละ welcome อ๋อ Triumph launch กันออกมาอันละที่เจี๊ยเราให้กันแข่งตัวมีโคบาย7บ่อยก็ไม่ตัวนี้Triumph พี่ official ลินบ่อยนะให้กันทงโดนะตัวเห็นบ่อยไม่อะอันน้อยลำปังที่อันเจ็บจัดก็ต้องจงกันโชว์ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยใครมีรถไปตักกันต้องมีบ่อยที่Triumph อัน how to เตะle minister tepo minister dom tak pon oma ai no dom hoping ka sia tuna hian servicing hong chi ni bulan mf fa om boka an block don ni han ti va shum shum nge ai servicing om boka hai tuna hian an showroom kan lu don chi ni showroom hi kampang poisial khop mai hi Triumph showroom ania fresh khop mai he sial don Hey, mi om lo thua vlog rồi là hey pu mal som po lo sen to a chon se la hen pu mon te lo sen ko ta sai ta kana hey Triumph pa kan ma showroom an hong thara chuan hey kan han thlir thuk thuang ai hi 660 ani azaruk somruk paruk te khop me number hi Parukin akim lo. Parukin akim lo ma se hey 3 cylinder kan tiang chi khan ya om se chu engine atang khan a 3 cylinder khan soi fe te mon te lang technical le khan Zia bera son piston patum mang piston patum manga kasoi mas ado OMF so soi me kang twin cylinder pathum nei twin cylinder engine pathum chuan technical deuh chuan kan soi hran lo anga 660 ani chuan piston pathum a hmang ta a piston pakhat kha eng cc nge ti kha chu chhuat thei ta carburetor ani phe chuan khami atang khan engzat min jet nge man engzat psi nge man ti zong zong kha a calculate le thei ta ni chu ke mani mechanical line a chuanin kan chaw chhuat dan ni chen ta a square b whole thing square ani chuanin cc zani somni valin at chorwal theyam start kan deal non start kan deal teng ma chuan ni start kan sima start kan din don chuan chu a cc ni ta chuan khami cc tang khan eng injector nge man ton phei ti ta kha kham en le ha chu ai cho ve khang ai ni mo ai injector mi le am ne lo ta se eng on cc nge piston pakhat thani piston pakhat in angza ps ngai ai nge man ti tang khanin ai lo kha kan chok chok ya sar lo sa hala lo sa ne la kan lok ka di chu start china move vlog ka mix vek thai la Mizorama Triumph 660 start ma saber kan ni nge vetlat mai na le sat ne ma se oro ni chalong lo a lap mai ro hey hi right mode te diom karinga eng mo hit milo start thal go start lo sari 3 cylinder hi ngin ya di tinge ni tra na nge ngin lom lo le no chak nu to neutral ne chak lu to neutral man ngai lo chi che sa dong o pa nam phang gon nak bela ni ta camera hian chuanin engine frequency hi asana wang hianin arit nok ang khana lang thina na se ari hian mok lo a smooth top enai baka to chok ba la ma ro chu ari chu a store ni ga san le hu chu auto chok a khana oma wang kha ni rpm hi 2000 a om ta
engine na ron lum khan automatic in na ron cool down don ani chu issue ne na khan he ta heat sensor khan na ka shilanga down no ne ke anga a thei tham chuanin a thei tham chuanin kha kan thiat ve tu ra chu mo auto cho ko am lai khan thadal pam lo ram ram right mode Ari ka ka chak right mode ka ne nang right mode hi trip ania trip pa hia menu te om thapa Then pipe mo em control hi nge ka shemi lo ne service interval te engine trang temperature. phone of trang ti khero lawin kilometer chu ti za ta oil ka thak do tiang si te kha chu ti lu tu ka changkang ni lo hei scooter ang in hei bluetooth connectivity ni ba kha om ve lo ta hei chu ro to pin bike ma ka pa me sport bike so nei hi le Kan so liao. kuna hian Ila. chaka hi kan she thiam dan tur chuanin mission impossible ang han anon ti lar deuh dera chuan kha alar phop maya mania boral ta I pasete mission vek thang khan ha ang deuh chi khan a khor chuak ani kan no pan lai khan chuan a khor chuak ka pi chi pai pe khan a khora mani khan a boral ta ui khop me kha ka kan soi lang da shim shimanga khami inspiration ha he pai ki beautiful khan nan chu chuan he chu RX ron ni le to ta aron chuak thar dei ko hi a engine kha 3 cylinder overall ai na 3 thau ni 3 thau chuan a manifold te hi ti a kual loi hi om zia nei viau chuan ka sia turbo se ka hi nei ve ke heng hi mo he mi aqual dan hian in air brake pressure kha a control vek ta chon kha mi lo control tu khu lai khonin enge auto sensor ong ta auto sensor khan air chok zong kha lo calculate ECU a thon lu ta chuan he lai in te ka khan petrol rich lu tuk lo te lin lu tuk lo te khan climate zir sigle sa zir engine sadana zir khan automatic in low pet char ta cham kang to ni Kang bang om em petrol kang bang o ruak ti vel. Boy ko pui ni chu. chuak nei chuan hei a soi tu te kha mechanic pahnin ne hei muan te chakai servicing an nia bike thalo te bike chen ni abigin enfield ang khoi de ka anni kha a ko thei ni Tine no compare sa chuan hei chu emerald te ne kan hrianga channel kha kan hre thawa I hei nia anni kha an hria engine na phang ke chu ka hrelu tuk lawa chuan ka han soi ve shim kha nia hei a hmel hi khoi te po ang lek lega hornet an tiang chi te po kha anga hei amit te moi ko ne insect chuan ko soi lu ka nei hriat thei thong em boy hei hi radiator hi lian thateu mai ron bang ta ni tunen V3 ate radiator tuisama kan buai puina se me market ti ma te tunlai motor sil na hi kita tuila ka tia khoter terang khani to lawa a PSI sang to lu to ka chu chuan na tak mai tian han bra sanan phu khan heavy cooling fin si ati che thina a phui thina erin te kha a block vek thina ni chu chuan engine ati sama ta hetiang radiator lian reng hi na takin asil tu te pon phu lo tur chu anei tu pon ria ta ven pui ran tur ani ka ka pui mo tia PSI sang te wakan phu chuan a thlep ngal vek thei the doctor nge chu kan ria ta ngai ka ka pui mo khop mai ke pon ka lo la chi lo te ya ri thak ang ka mam to vetari ta na ta so hi Diablo Super Corsa nia so a hin ron mang ta suspension a hian hei adjust hei hei hi aprilo thi adjust vek thei ta entina nanga palian pui nan khala ti in thing nok lawa smooth ta kan khal kha patereu te in khalta se high speed ta khan ten in thing nok thin ta khami mil tur khan an weight mil khan hi aprilo ta hi adjust thei ta chu a that na ni ta palian deuh pate deuh pon ner deuh pon an khal thei na chan high speed ta race na po man mang pop don po ni se high speed pon tu to pin MSI soi tur nei ve mo Này ani hi enge ladak vela boss he keng don ta la enge ngai ta là đạp cái đi bộ. ni bok pe nge Sang sa apa masih extreme bak lo e bai kimo extreme lo Cái này hay break mo. Ay akar zao lo adjust na ta hay hi. Cho nên hi appraiser nat lo. Chỉ tu mina adjust hay 2021. hei hi soi zau lo kangu hei hi a original ani Brembo ni ta a duplicate hi anzuar nual ni chu brake duplicate hi a hla om lut tu ka he tiang te mana ka le to ke mangi nge po hi he luk thei chi helai te hi alo bal pal ta hei chu abal mai don lawa
le ani na turang thlapin adjust te set vek the ta ni chuan kha poi mo khom meng sei ve parts duplicate man lo ha clutch hi chu ka be se ai chu na khau ma se tiang ko ek lian ho chu ani sim to a chan chu hydraulic te kan mangani lo chuan hydraulic hi ka fak lo ve le thung ta hydraulic chu tia clutch met reng ang hian piston khan in lo do thina kha khan clutch plate kan na chan sati sangi me ma bike lian a hian in atlang puin hydraulic asaka wangin an mang thina hydraulic kan mangani pun quality thathayang per mantur e khoi molai tiang a brake accelerator pump zonga phe luk thayang chi duplicate kap man ni lo tur ani chu hydraulic kha e a that deu roll in than lo na tam takanei ti kha come on clutch plate ta hey hian on chin te enge an en lo kan changkang khop mai join pi hei hi India company an ga to a Bajaj ne nan chang kop to ti kha but ma se Bajaj ti wanga va sik tur kha ni chong lo wa Triumph signature ka ti chu hemi primary gear zai kan tiang dewa fiu ti hi hi atinal tu hemi ina an signature ka ti mai anon ken ari ti viak tu nat teu han khal khan ari kha viak wang thina chu amoi em ni amman hi za te nge niang le ka tia hi ko chiang price hi an la sei lu tuk thailo le tin hang ka zota police ma se capsuna ada thai lo ya siang mai ro kan lei pha khau chin so yen ve thung te yeah he lai po hi en lokang he chu start an thal ri lo boss hei po hi kan le thalo ai chi so makai su lam chin so chuan ma se hei hi enge ka hei hi speed twin ania twin he hi boss ente he hi air cool ni ta to ro chuan ai liquid cool liquid ai he om tho ta ka ti jok chu he hi Cooling a fins. fin si aron da tel hi a air cool tho lo mi air cool thowa chuan a liquid cool tho se ti na hi ni o kha tu na bike chuak ei expulse chuak luang chi ho wang khan akal nge nia he hi a chei na non ti deuh nge chu ka hrelowa khati hana kal ko phem ka ti na chan ka zona chan chu a cc sang to sia kha traffic jam ate hian asabik viau ngem ti lai ha ka hredu chu tak chu mo bo se hi hei chu a chei na me ni to aron ti classic tu a man lai signature kha ta hen ron von ti ron tu mani kulai mi ho ko en ro a look sang kang de wan ti ho wa ko cooling fins an ron pai vek chu chuan a weight for reduce ta ma se hi chu a cc san no ka khanin a zo tok to turan ngaya wang khanin enge cooling fins hian la ron da ni chu mo chuan hei right by way ran ni to oh right by where zara a thatul ke bulat chata min ron ti saklok ro ti ang chi kha thei ve to lo hey cable in wiring electric in kal dak tin han ei che cha chuan a dan thei lo ni chuan nó rồi anh ta cái xong rồi cái cái mối lo pa don je ai lo ka lo Hey mo, hey buông hòa lầu thanh chuyện soft thì cái này lầu thì hồi chuột pa ha à soft top we done. ma se ni soft lầu chu an offroad ko kom na turat tin ni lo wa ground clearance se a cheve khop ma ya in siru vel in siru ko thing lo ni ka workshop a chon tan du kan view rebook chú chú này hey cái lầu sen xin phong hàng scrum là mình thấu xì khan anh nghe tiếng nghe à ground clearance xin tịt chơi lúc đó ei no lại so tập pa borvel thôi xong phong hạt borvel ta ground clearance chia à tay thì mình rất là rộn hoa hay cái tiệm mà han rộn hoa hay tiếng tay thì cái mà chọn nói chung là over cái tỷ phần pa lên nữa tôi hết tay thì mà sẽ và hạt riêng thì xin thật sáng riết về nên hung tay riêng mất cũng chọn cái tiếng ra chơi này mà sẽ hay build quality sim hay à trả cái tiền cho hay lại thì cái leader cái mà nó tàu tour cho này về liền thế nào trả stop quality trả cái mình tóm chi hậu thì mấy anh mò scrambler XCNT hậu khăn ta hay nuôi thum lệ sinh sari sinh liệt borvel tour mình hin là chiến chia rồi hay tàu nó chân chú hết ta hiền tubeless aron ni hei a spoke hei akal hi cross spoke anti heta achuak vek ta achunga hianin I om talo ta hei om zia chuanin tube pom lo chunga hen mo he pon ni se de kan tubeless angin
อาเซียมแว็กไทยนี่จูนะคะจะครบไหม ไอ้ฮิโมให้คูลิ่งที่เชื่อ เฮ้ย อันเตะให้ปุ้ยเตะนั่นนั่นจะสุด อันนี้ตัวเรียเรียนเราตาจวนให้อัพบล็อกกันนี่ตานี่ให้บล็อกเฮตันนี่ตัวตาคูลิ่งฟินซิจูอัดสีนั้นบากเห็นอันบังลุตุกตัวเราอาจารย์จูให้เราเห็นอับคุยเวกตาตั้งใจนั่นนี่ตั้งตัวนี่นี่จูอัดสีนั้นไม่อังเจ้าอันนี้ตัว อัติคลาสสิกลุกตัวรังคาน อัพบล็อก อันนั้นทีเดียวไม่ มี นี่ ส่ว เนาะ นมาจนนั้นคูลิ่งซิสเต็มตรงกายนั่นจู่ปุ้ยหมอนั่นจู่ทราฟิกจามนั่นเสียจู่จนจามากันดิ้งอะไรเด็กสตาร์ทจนกันดิ้งตาข้านี่ชดตลบดีไอ้รอนมีสักทีตาเสียมสามหมอคูลิ่งซิสเต็ เฮ้ย มปุ้ยหมอ เมคานิกปัญหาก็ฉุดปุยอ่ะไงน้องครบไหม จวนมาบอสตาเฮียนี่ทิวเบลสคุยเรื่องอันนี้ตาให้ทิวเบลสอันนี้ตาทิวเบลสเชียดนะจู่อัเซนต์ให้ในไกเวตัวแล้ววะตาอัตลางอาเซียนเฮียในไกตา cross port กันตีเขาขานี่ตาตัวโปตัวนี่กี่อ quality โปชักครบไหม ไม่กลัวห้องเลย อีกข้ากันใส่เต็มแล้วก็นี่จู่ ส่วนนี้เนี่ยยังไงบอสนักกีฬาขายหุ้นจะพอกันแล้วในเวไม่เทียจากผมคบไม่ตลอดยังไงออฟโรดปุยนานักลักเอริงเอ็มขันที่สร้างเรียกว่าทราเวลปอทุยอ่ะ เฮ้ย travel เสียทุยเดียวไหมอ่ะมี travel ทุยoff-road จนมินปุยไหมอ่ะsuspension ราคาจวนอันนุ่งพอฮีเรียกอันสุกดคันริบอนนะครับม่วงดัลไหมอ่ะริบอนรังลุตุกังซีฮี off-road กันจนมินทิ้งขัดเฮียสกอร์พอลจวงเดียวกันเนี่ยเกี่ยมาไงดานะจนไอ้จู่off-road ปุยงอมกระริงริบ overload แค่จะอะไรสมเรียดเลยที่เวลาเนี่ยริบ overload ก็ อันสายมาเห็น น้องคบไหมอันใจโดนอ่ะเฮ้ยใจ สายมาเห็นเพื่อนสตาร์ท ยังไงโฮมาที่โฮมีกระชุลโฮมาเตี้ยมเด็กๆกัน นิวทรัลมอ มรสัตว์ให้มี โอ้สตาร์ทนิวทรัลอันนั้นครบเลยกู เดี๋ยวรีชุ เซลฟี่กันมังสันเนี่ย นิ้วมาเดีย ครบเลยแล้วของอ๋อ กูก็หลับชิมจมูกอย่างเงี้ย เฮ้ยการพูดที่นั้นสวยดูจู่อมเสียจู่ไม่ควรที่ทะเลที่อาเซียนเขาจังเรื่องพวกเขาเนี่ยใช่ไหมนี่อ๋อจากไอ้ servicing ฮีแล้วก็ boss จากไอ้ servicing ฮีอินแอนฟิลด์ที่จวนโฟนนัมเบอร์ก็ได้เห็นก็งาอันนั้นกัลจิลเฮียอันเสียมเวกเท genuine parts อัน call box ดีค่ะมาเสตัวน่าจวนอินแอนฟิลด์เดี๋ยวเจ้าหินเสียมาค่ะสวยดูMF พอย workshop เนี่ยอินโอปันโดเนี่ยอาจารย์เนลค่ะ แอนฟิลค่ะซาบรัมเสียงแวดเท่าเนี่ยตุน อ๋อ มาชวน ดิเจ ตุนมาชวน ดิเจตัวน่ะพอยอินเดียเสียมันนี่ตัว ชวนโมบอสโมกันวงแล้วก็เหล่าเต้าชโมอาไปที่หันละเตะกันตันเพก็มันทีเอ็นเอ็งดิมันที อันที่เราตัวร่างกายยังบาร์เต็นเราตัดหาสู้อ๋ออะค่ะเนี่ยอันวงเพไม่นี่ค่ะอันเราไม่ให้ try ป่ะมินเราซ้อมอ่ะเองก็มั้งกัน vlog ป่ะชวนผู้ไรบอกว่าฟาร์มทั่วผู้เอ็นเฮ้ยแต่เห็นให้ปุ้ยออกมาลมจีลมจีแค่กันนั่นทีเดียวเดียวอ่ะลมจีพวกเขาหน่วยนี่เลยสิงสริเวลเป็นไง โอ้โหสุดยอด ก็ชู ดังลำไม่ชวนให้ใช่ไหมเว้ยโฟกเวลที่ดังแล้วก็มอง โฟกีดังละมา USD เหรอวะ ลอยวิลนี่ผมว่า อร่อยวิล อันเดียมเช็คบอกกราวน์เคลียร์สักคน นะชอบก็ไม่อร่อยมั้ยอ๋อข้าส่งข้านี่ไม่รอดใช่ไหมมาขอบคุณผมแล้วก็ thank you for watching bye bye